Tuni ni sim ni Thadou kum sang ni lesom ni lugup ni ko injong Thadou thusoh akunin wanoi thusoh dang ho Thadou pawa ngai ka ana nei ki taw hite thusoh ni sima ke ma ba si nago namat Kuki mi som le li Thadou na dinga government to gon lol hing tapoi total sadang ki phong do atai akin bol do zo lo zum nam hiam chan le nem cha ki pianin apan mun hon da hen mi som le li Thadou ding ki gong chu UNC in kilhadoh lo ding hitai tin asje Kuki nam mi som le li naga volunteer hon mat wa koi chu United Naga Council in zani ni sim khat ni la lang dan ni PM Berlin kilhadoh ding ta ki gong chu Naga community mi PTA sentiment ki vein hi chun kilhadoh lo ding hitai tin UNC Manipur president Angela ho chun le kha khan in so da in hi Nagaland Chief Minister in Ekiman Migup Chungchang Thu Mit Sato ki Hunaneta. Nagaland na Chief Minister ni Furu Bin Kun Skulakon ki Mantu Chana Namun ki Hello Migup Chungchang Thu Yunon Home Minister Mit Sato ki Hutan hi. Yunon Home Minister Ekimat Pi Agency ho hinga mi ho chu hol na diu hichimi manana ho dan jung dui ta na to ho kilading hi tin ta asan na him pitai kiti. Chithu ai Nagaland na Chief Minister United Naga Council Manipur President Angela ho hinga le kha him thot na khana chun ekimin pha e amun kelowa mi ho de sumi ti bin ha sat gen ti to chu aman jong a hu tho hu in chukit le to a Kuki community ami som le naga volunteer man wa koi jong chu condition khat cha jaw le wa tha do san ding UNC hinga thu gol a koi to ki na Manipur din mun UNC in to la ho jong apa cha na phong de in hi UNC in to emergency total sadda academic blockade abol hi Manipur government langa ki pat hi chi la do hin ding UNC hinga asei tai akiti Nifty People Convention to kom na Tuni masapena dingin makhan gle sa ki boldo ta hi cha agenda poi mo de se che hi le so abrogate bolding to the AR la do ding NRC update bolding ti hi in that insurgents group ho action kilading hitaitin Prime Minister Narendra Modi ko ma ta san na kipetai member gam hi India don an na to akila ki nei ho zo se man cha na ki nei sa lo ding hi tin member gam vai po milun min ong hyong chun apong do in hi Beirut ko pia Hasbullah thing noi ho mun pi kap ding in Israel Defense Force mi sang ni ki tol hi ubin tuni le jinga hi kap ta kap ding nga ki go ngo hin la pha ti ri tam ase ti ri tam US President Donald Trump Israel PM Netanyahu ko ma tip na nei ji in Israel na to gol chu tong to lodin rup zo se Beirut apa Jerusalem zona akinung le ta ve tu chu Israel US sei aman angai pin hi ran gal ki pa na pat ni bei chan na hi tai en Israel na don but na chu hi le Lebanon in case for zawlwa hin bel kap ki le US in EP sezong na chun Beirut ko pi chu Hasbullah khat jong ki muloding a hi ati nedal le US gal ki do hi lungboi ta so do in ki do ha iti le ki ho ki jiu ki ho ha ti le ki do ki jiu kap to ki no hi ba na hi chan pha ki dam wang ima ki sei thei ki poi Malaysia ga ma kum sol group noilam che sa pahon social media choi diu ki kha ta hi akiman Kuki mi somali kilhadoh zo te poi akiman naga mi group kilhadoh ka sa Kuki te kilhadoh a hi le UNC hi ma ban jama ki to so jom loading hi tai tin hi chin pi no hin apong de in hi XCM Grand RMS achi in thing noi hon attack ball na ki tong kha kon school ko mi kha din mon bel ha na ga nei in hi Meitei to Naga community ki ka meeting masapen tuni ni sim 2 June 2026 Tuesday ni ko in the first native peoples Manipur Naga la Meitei community akun makhan place sa public meeting ano min hi esi meeting anei na ji pen ta Manipur indigenous people of Manipur ho ki puno form le pan la form jing tilung put nei ta ki form dan into chun asei ni hi Joint Tribes Council Manipurian namdil long lekala tumbi muna emergency sadang apan tan hi bechan chi tun la thu so ngai zu muntina Thadou thu so ngai zo se na bon chabin mangpha